Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People, Rambrai Circle, hadian baklayok priang ya ka jing od jing nam jing pat ba. Halor ka jing sni shoba palat puot, jong ka surok hakasnong selang, ka badai ka surok ka papeniso, nadu kasnong nong stony hado Rambrai. Ki noelam jong ka seng kila hiar ban jurep kini surok, ha ka baki lalap shisha, baki benta jong ni surok, kala sni shoba palat, bat shisin pet la I kumba kala dei galenti ban yat ka bat omikop syo bakan dei ka surok yat kali. Kumban chupen kan mau, kani surok kan sayo no ya ka surok arlan, balapan kre banchna da ka National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited. Hendai kumba kapa huduk menta, leksi kan dang simpor bha, bakani ka company kan pen sedang no ya ka jingshna ya kani ka surok. Lingba ka jing ujor jong padba jong at kanya Rambrai. Bakiyat kiyang ya kana surok nomor surok kadai butlum agaroi kapar kayo kot meringi I baka sneu sebab palak ba amla ban nang ongsho ya taka jing sneu bang ilayu I mentaka sing belak jeng smart ba nakalian jungi kasang nida kerpat ya UF tip engineer jongka Nongstoin division ba kom ha ka jing sneu breu ka jong let's say kadon kita kajing kita naba let's say ong bakandon keneka National Highway bala yosnya oleh iro kajing serben raya tu menta empat idak isin AA kena kaliang jungi ka FHP Rambrai Circle nida wajur ya executive engineer jongka Nongstoin division ba ha kajing singau breu nida ban perkat lem namar bala dangi up tang ya kata National Highway yo let's say ba mentang yu I ling ba ilat kai kubor ba kaskar pedang ba pensange ling ba kejingwan ling shop jong ka klam COVID-19 ba on hold ki skim ki ba thmai yo lese ba kane ka skim nanong stoin Rambrai kersai sai kaun ru ka syak taklang agane ko on hold tementa ka kamla su banjat banjang watang kali bantit iki bapang basitom na Rambrai sanong stoin nomor ka Rambrai kampat don di hospital kebabiang ni haban sanya hi ya kanong stoin bagadai ka distrik jong ka West Hill berkanong ba jong ka West Hill bagi dawai gidasin bantit marbam ni sanya lingba kana ka surok bayaj lingba kana ka jaka ndren yu iba kana ka jaka kalong ka basniu nagaliang kasang ni dawa agwedei bat ka tanat bidlu di ba kadai ban perkat lem lese ban ai tang ke ban penbha melumala ban yo na ke benta ba tang ban ya cipor yo lese ba ladangi penbha sebab palat ru yo lese kawan kata ke National Highway ngelak ban tip kumbang ilayu I ba kilawan serben re kata ka cingwan tre pede keempat tre te niong ba kidei ban repair suatang da umau tang kumno ban yo ban yat ban yang kali bantit ya ki bapang basitom nakaliang jungi ka sang ni kenturo ya MLA badon burom ba tim farmer banyang ba bajok pengrup MDC badon burom jong Rambrai ba ringkat bakin ya trilang na kabenta ba kumno bakin lek ban ujor lene ban kren ban penbor ya executive engineer abede bet kena kesurok ba knang ba mangi ki pajba nong suchnong jongka sinong Rambrai kumba ki angnut ban yo ya kesurok ka bangila tang banjat banjang siporu kata kade kabak kamha